Indoda yami mayizela iletha amagroza la kuwe ithenga thu. Mangimbuza ubaba, hayi ubaba uyalena nale. Uthathela umama next door indoda makuyamshaya. Amadoda ayashoda man, ayashoda amadoda. Ashoda kuphi amadoda? Hey, sharing is caring. Whoa. Ukhanisa bani phakathi kwami naye? Ufuna bani phakathi kwami naye? Ufuna bakhetha uyenza izinto ezisnaksi. Uthatha bani? Ufuna bani? La kuphi? Sobela kusolala kuphi? Mina nginomntwana nawe, mina ngukuzalana. Oh, bathungu. Lezi angeke umoya wani. Mr. Jones bathi bengi. Woo! I can't. Guys, Hello, I am so super excited to be here, excited about a new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke na le Mam Theto le Ntate Mtheto. Re ngoletse ke Mam Theto ka taba sa understanding. Mami, ne ke kopa o jotse di viewers tsa Josie Bioscope go tsa sina ka jeno why usiphalela. Nginenkinga ngobaba. Ubaba makethenga la endlini akathengi izinto right. Uthenga thu. Ngizibuza ukuthi kanjani ubaba uyathenga izinto thu. Nginenkinga kakhulu ngobaba and inhliziyo yami ibabhlungu ngobaba. Ibabhlungu mntanami ngobaba. Angazi ngenze njani. Kudala ngimkhuza and kudala ngibona le ndaba le kaBaba. Uthenga kumakhelwane and umama umakhelwane umngani wami. Angazi kwenzakalani ngobaba. Inhliziyo yami ibabhlungu mangibona ubaba makathenga izinto thu. Uthenga ifish oil, athenga impuphu thu. Ushukela zonke lezi zinto lezi. Ngizibuza ukuthi kanti idross enjani lena? Athenge ngapha kanjani? Athenga ngapha usuka isa kuphi lenye Kuwisa kumakhelwane kumakhi wami. Makase kumakhelwane nami ngizibuza ukuthi unomntwana na nomakhi wami na kanti angiunderstand ukuthi kwenzakalani ngobaba. Ngifuna ukubuza mawuthi umuntu omdala uzibuza ukuthi unomntana na nomakhelwana akho ngithi wena naye niphila nithu wena le ntate liphila lilithu so why uyipotswa unale ngwana le makhelwane kwenzakalani ngomntana kwenze ngiyabuza ukuthi kwenzakalani ngomntana or bayathandana or imfihlo ngiyabona mani kunomntwana lapha omncane yabo ngizibuza ukuthi hawu kanti enhle kwenzakalani ngobaba ngoba ubaba ungizwisa into ebhlungu makathenga vela igross uyiletha la kodwa makathenga igross uqala lapha kumakhe ngizibuza ukuthi enhle kwenzakalani ngobaba why athenga lezi zinto lezi thu ifishol thu zamba nga thu ngifuna ukubuza ukuthi enhle kwenzakalani ngobaba ngoba nami ngifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani angiunderstand so umuntu omdala lento le ukuthi ubaba athenge thu something like that uyqadile nini 2 weeks back man last week makekholile ubaba aqale lapha ayothenga kumakhelwane ngizibuza ukuthi hawu kanjani manje wayethenga thu aqale kubaba ngizibuza ukuthi mara kunomntana omncane lapha and umntana kabani lo anaye okay motho moholo Ntate Mtheto ke tshepa o right jalo ntse ke batlang go ibotsa kore kusuka kuyini wena it's working to your wena o rekele makhelwane dintho a o rekela mme if o reka grocery o reka thu kwenziwa yini le why uyithengelani kwenzakalani hayi mina ngazi next ngoba ukuthenga lokhu ukudla ngiyakuthenga ukudla kodwa ngithengele yena umama ngithengele ngapha ukuthi manje mabathi mina khona into engiyithenga ukuthi nginikeze mina ngazi next lapho hawusoka wena orekela mme makhelwane cha nduthu angazi nami nyamangala nje makuthiwa hayi senginomntwana ngapha sengithengela lo mama loyana ukudla nami yinto engicaka ukuthi kanjani ngoba angazi lutho mina kuloko maka wena vela unamntana ngaphandle umntwana ngaphandle ngazi ukuthi mina ngiphila nomama ngiyakuthenga ukudla ukuthi ngiyenzele ukuthi hayi sidle manje makuthiwa hayi sengiyenzela nobani ngaphandle cha ngikwazi lokho so umuntu omdala usho ukuthi umama uyithatha leyo nto usho ukuthi nje uyakusukela awena awuthengeli nje umakhe uthengela yena nje kuphela ngithengela yena kuphela ngithengeli umuntu nami iyangimangaza lento makathi ngithengela omunye umuntu ngaphandle kodwa sebesiphila sithu ngazi ukuthi ngithengela yena lokho kunyangikwazi so mama nna ke sa tseba nnete ke sa tseba maka ntate o ha itsebe yena ntho e wa utlwisisa a re yena ha itsebe ha rekele bo makhelwane ene le ngwana o buang ka yena ha tsebe next ngwana so ke batla o tseba wena se ka go ngoletse today o re ngoletse so king way forward iskama njengoba sila ngoba ubaba uyayiphika uyayazi ubaba uyazi kahle nje uyayazi manje mangaka uyayiphika funeke sambe sobuza umakhe lapha siyeni sambe sombuza umakhe ukhona nje uyangithi akunankinga thi mara tsamaye ngihere bone ngo makhe because of ntate wena wayiphika ke wena uright ngalento lokuthi sobuza umakhe ne yebo ngiright kodwa angikwazi mina lokho ngiyakuphika hayi awuna re tsamaya njwa mthomolo siya ngakuphi la kumakhe
Kimo. Uhlala la. Hayibo. Hlala la uMike duze. Oh. So muntu omdala wena ngicela ukubuza ubone ngani ukuthi igrozi iyafika la mhlawumbe uke wabona beyizisa engena nayo hawu Ngiyabona beyizisa mangenza iwashini uMike ubaba wakwami umthetho ungena la azofaka igroza ngizibuza ukuthi igroza yani la ayifaka lana uMike ngibona nomntwana Ay akunazinja kamakhe angithi umuntu omdala ripili rilimala. singena la siyagogoda Oh, come on. yeah Okay. Hayitse. Mntwana. mama kucela ke ungamlwisi umakhelana ngisize in peace lana yeah nani Gogo. Ya ra kopa mothomolo hayi. Le kae mami? yebo njani Ya lena ke teng mothomolo. Ne re kopa o bua le wena ka montle mama please. Ka hlompho le boikokobetso ke a tseba go fela o tshweletse di camera. siyakucela muntu Ra o kopa mothomolo please. Kwenzakalani ama-camera Ya mama ne re kopa fela re ikemele fela mo mothomolo re ska ema le mo pela mnyako. Kunjani mami? yebo ngiyaphila njani Ngiyaphila ngizocela nje ukuthi nje watsiba ke mama ke re tlocela fela ka go kopa tshwarelo ke a tseba re tlile ka di camera sa di Kwenzakalani ngama-camera manje Okay, Kwenzakalani Mothomolo. ngama-camera? Ire o ne re kopa go fe sebaka rona re batho ba Josie Bioscope Mothomolo. So ke ngolwetse ke mami ka mo mam Thethwa. So ke tlo mo fa sebaka so re jwetse go bothata keng. Mam Thethwa ke yo makhelwane. Ke kopa mo jwetse go wa rile mo. Ke kopa mama ibile no ska furella camera please. Tlo yeah please. Kopa re meka mo Mothomolo. Wena mami ka kopa ska furella camera please. Yeah. mami kunjani ngikhona Mike nginenkinga ngendoda yami indoda yami mayizela izothenga ihambe yothenga iyosebenza iletha amagroza la kuwe ithenga thu anganokuthi nami nomntwana na but inkinga yami ngithi ninomntwana naye uyaphika mangimbuza that's why ngibhalela abantu baku Josie Bioscope. Josie Bioscope sizobuza mangimbuza uyaphika ngiyambuza uyaphika Manje wena maki uthatha phela into leyo ukuthi kule phela Mike ngiyabona ukuthi hayi nahlekisana nendoda yami niyahlekisana mangimbuza uyaphika 2 weeks back bekeza nama plastic ezenani uthenga ngapha uqala la ku athenge la ku eze lapha ngakimi ngibuza ukuthi enhle kwenzakalani lezi zinto lezi zihamba kanjani kanti hayi ngiyabona mos ukuthi nomntwana ngishaya phansi niyadlala iphatheni mangimbuza uMike mangimbuza ubaba hayi ubaba uyalena nale size silwe nasendle ngithi ngcono ke sambe sombisa sombuza ubaba. So Mothomolo ho etsahalang ka wena le ntate because of umama o concern hore yena hantlantle why each and every time indoda yakhe mayithenga mele ithengele yena ize nje futhi ithengele wena so ngifuna ukubuza ukuthi inking lebaka lanto eo why makathenga athenga izinto ziza kuwe. He's just trying to be neighborly. Really? Yes, unobuntu wenza ubuntu. Understand mina ukuthi what's with the drama kwenzakalani. So wena aribe kokol sighting la ha Mothomolo ne if wena bekwindoda yakho ithengela umakhe bozothi he's just trying to be neighborly. mina ngikwazi mina lokho Ntato ka speakise batho ba babedi mosadi wa witse o bone le neighborly o bone so wa ngazi ukuthi umuntu engumthengelayo unkosikazi wami ukuthi manje lezi zinto seziyangapha kulo munye umama angikwazi mina so umakhe uqamba manga nomama uqamba manga abantu bayithuba bua maka kana kwe Mothomolo sikadlala ka rona re tleng ka nne mina ngazi ukuthi umuntu engumthengelayo umama wami ukuthi ukudla kuyangapha kulo mama angikwazi lokho kodwa Oh baba Mthatho angithi uyazi ukuthi mina nawe siyathandana ungibambelani yena ukobetsele monaye Oh indoda yakhe nje ukuthi uyabanda isekimi mos okay mama kingi oh wow making hayi man batho baba wow ukhenza bani phakathi kwami naye ufuna bani phakathi kwami naye ufuna bakhetha uyenza izinto ezisinacks uthatha bani ufuna bani la kuphi sobona kusolala kuphi mina nginomntwana nawe mina ngukuzalala oh bathungu lezi angeke umoya wani emampini mama wena isibindi umuntu omdala nina ke rata ushotsana nethi uthathela umama wase next door indoda mara uyamshaya kuthini kuwe lokho uqala wangishaya yena ngithi uqala wangishaya yena manje wenzela indoda yakho umntana mama I'm not saying akushaya akakhona yena kumenzela mina ngimenzela akakhona ngiyenzela angakwazi kuyenza akakutshelanga musimama ukuthi akathini he indoda yakhe izakimi yangishalile baba ima wena uyenza umntana ngaphandle ulokwenza umama islima uthenga ama-grocer kanga-22 akantshela ubaba ukuthi kwenzakalani kanti uzongidla ithende bathibe Mr. Jones bathibe I can't
No, guys. Just stop it. I can't. No. Woo, Mr. Jones. Guys, Please. No. You see what you're doing now? Oh my God. Why I can't. kodwa ukuthi uzalana nendoda yami Ukhetha ini? angeke ukhetha ini Wait. Bathi mama Emma. naye hamba naye Uhamba nabo baya. bahamba nabahlala nabo boyithula Ngikhonya angiyindawo. Angizusithini? Uhlala lana manje. Mami, wait. I never get sakhonetsa so because of la ngwisa kya wa ke tsangene le nkutlisa bohloko. Aksakhona please mama ke a kopa please. Le tlo re le matsa please. Motho mo le re tlile ga tlo o thusa kopa o thuse moya. Mama ntho o yentseng e wrong. O ka se nkele motho ha qetile bo inspector. Amadoda ayashoda mana ayashoda amadoda. Ashoda kuphi amadoda? Hey, sharing is caring. indoda yami sasanyeke kulunge Angiyazilada yiba bangilandela kwami. Izinto ezisnacks muntu. Taxi kuphi? Lala nendoda omuntu. Sishaya amaringi udla amadoda abantu mama ungazosiqhela. Ungazosiqhela lo mama. udla amadoda abantu lala namadoda abantu Yes. Manje Hayi. ulala amadoda abantu. Hayi, sika. Kubone. Man wakele matha man. Okusalayo indoda abantu. Uthatha amadoda abantu mami. Muthi sikhuluma nawe ungena endlini. Hayi mama khatiki ingi. Maka ntata wabona ntshotso di etsang. Senginayo. Ngibona Kangaka usho ukuthi awukhathali ngebed ngokulala nabantu umdala ungaka. emdala engaka Abantwana umdala ungaka. umuntu wami lona. Na mama bona ngithi ukuthi uthofu. Mara uyabona baba ha o etsa ntho tse mpe tsa bofebe and stuff ha di na o patala. Uyabona ukuthi utelelisa umfazi wakho kangakanani. Bheka manje o khona hore a gamiwa ba shapiwe ke msadi makhe wa next door. Uyabona ukwenza hore batho ba telle msadi wa Manje wakaka. ungihlanisa nomfazi wani mina ngithanda wena. Uthi manje izinto Ngifumthanda ngabe ungalalanga. uletha amagrosari ngaba ulali ngithola umunye umfazi angithi. uthanda ngaba wenza zonke lezinto lezi Baba wena istamina esingaka usithathaphi? Uzenza kanjani ukuthi unkosikazi wami Ngiyabuza istamina esingaka sokuthi ugcina uyojola ngaphandle ngoba ngiyabona usomdala nyana istamina usithathaphi? ngajoli ngoba umama phela kathi sekabona ukuthi ngcono manje abona ukuthi ngathi ngiyajola kanti ngingajoli. Ngazi ukuthi ngithanda yena ngithengela yona yonke into. Manje ngizongena kanjani kulo muntu? Uzonaye kahlalisela lo mama. Uthi mase ngizodla umfazi. Mangaka time ukuthi uzukhupha umntana umdala ungaka wathatha. Uthathaphi? I wanna ask that. Ngoba umntwana ngimazi umntwana. Ngoba umntwana nje uyazi nami ukuthi umntwana benganaye omunye umama. Mina ngazi ukuthi nginonkosikazi wami nje yenzela yonke into. Umthengele igross ukuthi izinto ziyangapha kuleya mama. Ngiyamangala nami ukuthi manje sebahlanganiswa njengoba sebacabana. ngiyabona baba ngiyabona vele ukuthi izinto ziyangapha unomntwana naye kanti ubhizulala naye So njengoba umfazi wakho sekayazi umuntu omdala I wanna know. Ngifuna ukuyibuza lento leyo. Kuzokenzakalani? Isazoqhubeka lento ukuthi wena uzothenga amagroza kayi2 because of already wawuhlisisa so uhlisithe buphilo bobongo. Wenza halanga ni solve kanjani mama le ndaba leyo ngoba indoda yakho so uyazi ukuthi unomntana la. Uyenza salt abone ukuthi uthanda abantu uyeka bani manje already sekenza umntana. sekayenza umntwana manje ngizothini mina senza njani ngcono kube i-divorce makaqhubeke naye kube i-divorce once Cha lapho ngiyaxolisa ukuthi ngoba nginomntwana nalo mama. Bengithi mina nje abangixolele nje nawe mama ungixolele ukuthi kusho ukuthi nami ngiyenza into wrong ngiyaxolisa. Ma? mina baba ngiyahamba ke ngoba sizoyikhuluma nendaba lena uzobona ukuthi uphuma kanjani ngena kanjani So muthomulu uyetsa jwang? ngekhaya Ekhaya kuphi la nihlala khona? ekhaya kugogo wami ya ngizofike ngibatshele lapha endlini ukuthi ubaba wenze kanjani and ekhaya kugogo wami abazi ukuthi kwenzakalani abazi ukuthi kanti ungidla ithenda ubaba Udivorce ubaba. So uyamdivorce. Muthomulu kopa re bue ka taba please. Muthomulu. Mama please ke ukupa muthomulu ntate mutlwana la ona. Mama, okay, ngihamba ngekhaya mina Ngikupa mutlwana. akunalaba nokuthi mina ngingakafuneka yena azicabange ukuthi hayi nyekele Wo kopa muthomulu kopa mutlwana. Ke kopa mutlwana please. please So muthomulu ha o sa dikena tsa hae. Kodwa baba. Muthomulu wayibona ntho eking o yentseng. Vele ngiyoxolisa ukuthi
ngiyonile kuye xolisa la lungisa umuzi wakho omkhulu ene ka mo entse ngwana wa tseba ntho tse ding ai ai wa itse keng guys ke a tshepa gore la bona re tlile mo family ya Mthethwa ne ene se ka re fitla ko family ya Mthethwa hey le bone gore ntate Mthethwa o entse ngwana mo ko bo makhelwane ba hae like hey ke bohloko ka baka la gore ntate Mthethwa o entse ngwana ene guys le bone gore situation e bile bad jwang ka be kawa kore ke batlile ke le mala ka baka la diketso tse bontate ba di etsang kore bontate a lona lai bana lo etsa ntho tse ding tse tshosang bo o ipotse le wena gore mara hantlantle bontate ba etsiswa ke ntho tse mpeso mpotse fela motho ha se a dula le wena e bentsa etsa kore fela a jole le makhelwane ke a tshepa le wena mama mo haibo mo situationeng e tshwanang le ya mama o na le mathata a tshwanang le ya mama ene wa feel gore monna wa o cheatela ene le makhe or le mang o ska tshaba fela gore emailela ko josiebioscope.co.za ke a le rata kaofela guys. I'll see you in the next episode. Yes baby.